Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi umndeni wakho Magwaza-ke uzobe uhlangahlangene emakhanda njengoba nje kumele kuthathe isinqumo sokuthi uBanele aphindele la kumele ngabe ukhona. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uBanele bekade etsheliwe ukuthi isikhathi sakhe simphelele laphaya. Manje-ke sekumele aphindele emumva kubuye uSanele. Manje kumndeni wako Magwaza kuzobe usuhlangene nenkinga yokuthi kumele bekhethe yini ukuthi kube uBanele ohambayo, kubuye uSanele noma nje uSanele asale sehlala la ahleli khona besale noBanele. Guys, kuphinde kwaveza-ke ukuthi uBanele uzobe siyahamba-ke eyokuzama eyomtshela phela ukuthi bye bye-ke. And lokho-ke guys kuzoba nzima kakhulu, kuzosinda kube njengomthwalo kuyena uBanele ngoba siyakhumbula uzama umncingisisile wathi akahlale laphaya engabe saphinde emumva ngoba impilo yakhe siqala ukuhlangana njengoba kukhona uBanele. Guys, kanti-ke okunye kuveziwe-ke ukuthi uzobe siyabuya koSanele le ekhaya koMagwaza, kodwa umbuzo omkhulu uthi ngabe kuzobe kuwuSanele ngampela yini loya noma kuzobe kuwuBanele? Guys, siyakhumbula ukuthi-ke uBanele uyakwazi ukuyidlala le game yakhe yokuthi apretende sengathi uSanele kanti uBanele. Kubonakala sengathi uzomu-overpower-ke ubhuti wakhe, agcine engasabuyanga ngampela uSanele bandla ngesono bandla, ebese kugcina kubuya yena futhi uBanele ebese zenze ngathi uSanele ukuze umndeni wakhe phela ungabe usuyambuza ukuthi hayi bo, wena uhambe uthe usuhamba uNosiphela manje wasusubuya kwenzakalani? Guys, kusazoshuba-ke kuye kusho ukuthi ungabe nenhliziyo enhle kakhulu, yabo uSanele le nhliziyo yakhe enhle igcine isimkhosta impilo yakhe. Guys, kwaze kwanzima pheli-ke lapho. Guys, sekhumbula ukuthi emndenini wakoDladla-ke u-Iminathi bekade efuna ukushadwa uLethokuhle ngendlela emangalisayo. Uze wazama ngisho ukumnikeza utshwala wamdraga ukuze phela agcine selala naye bese kuthiwa kumele amshade ngenkani, but uLethokuhle-ke ukubeke nje kwacaca bha ukuthi akamfuni uIminathi noma thiwa kumnyama kubovu asoze amshada. UGeli kubonile ukuthi yabona-ke ngoba uyahluleka laphaya kuLethokuhle, wamane wasale sefuna ukukinya-ke ichwane ibhubhodlwana, wafuna ukuthi-ke manje-ke kube ulomncane ulungelo ukuthi-ke amshade. UGeli uphinde wasebenzisa ama-trick akhe, waphinde walala nomfana omncane. Emva kwalapho uthe ngizotshela umndeni wakho nje meke nje wathi awungishadi ukuthi wenzeni kumina. Ingane yasaba-ke yagcina isithi izomshada, and uGeli uzobe-ke esekushilo-ke lokho-ke ebese ubaba uDladla-ke emtshela umfana ukuthi kumele-ke asebenze abe indoda ukuze akwazi ukuprovide u-Iminathi. Iminathi ithe khululeka, ngizokusiza, sizosebenza sobabili baba sikwazi ukuthi siphilisane. Asazi ukuthi konke lokho kwenza ngoba emthanda ngampela nolungelo noma kukhona amaqhinga alele kona lo ntombazane lo, ngoba akathembakele lo Geli. Lo Geli uhlezi enama-trick guys, ama-trick anzima, and uzowuhlakaza uqede nya umndeni walaphaya koDladla. Guys, aphela lapho-ke amanqampanqampa namhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngoMsombuluko kuze kube uLesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi umndeni wakho Magwaza-ke uzobe uhlangahlangene emakhanda njengoba nje kumele kuthathe isinqumo sokuthi uBanele aphindele la kumele ngabe ukhona. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uBanele bekade etsheliwe ukuthi isikhathi sakhe simphelele laphaya. Manje-ke sekumele aphindele emumva kubuye uSanele. Manje kumndeni wako Magwaza kuzobe